3, 4. Kva zebe. Preveč na vogalu to meni. Močemo. Ok, to bo the best. 360, veš, da folk malo dobi občutek, kako izgleda vožnja po Sibiriji. Sonček gre dal, dobro bo. Pejmo. A ja, to ne boš tukaj videl, to boš videl na YouTubeu. Sprav na komuter minuto, pa si tamo gledaš. Welcome to Išim. A zajtrk imamo? Nisem prepričan. Kaj ti Rusu govoril, kje me voz? Nema više ljubavi. No, tega pa nam dal, kujki. To je to, zdaj pa tlele levo. Tamle je naš hotel, lega. Jaz mislim, da je to to. Mi si dejansko v prvem štuku. 209. To, cozy. Minus 21, minus 22, smo rekli, da gremo na en špansir. Spasiba. V glavnem, Darko, kaj dogaja? Zalafa, kurca, dober je. Lega, kaj pa to za en? Čoki. Če je že minus 20 zunaj, en najbolj ruski sladoled sem vzel. Taka zelo old school pakom ga je. Ta pa je ruski, ja, stari. Še enkrat reči, ta pa je ruski. Ta pa je ruski, ja? Še enkrat. Ta pa je ruski, ja? A me jebe? Kaj? Odličen! Dejno še enkrat, ta pa je ruski. Ne bom še enkrat, ta pa je ruski. Vsa drevesa so sesuta in to do konca. Evo jih. Malo sem ti foš za tele rok. Veš kaj za čok zaplesal? Hej! Ko se zamoril dva potiha, zdaj ga bom zagledal, le počak se malo, le. A ga vidiš? Lega, pa tam zadnji ima prijateljčka, vidiš? Ja, peke moja. Fak, vidu me. Evo, gleda me, kada nič ni. Lega, ka se praska. Guzica ga se robi. Če ga Marko nov prestrašil, ga dovom ben. Dobar, ok, zdaj pa naprej. Evo, požrtovalna ekipa se vrača proti avtu. To pa je noro, je. Hej, skoč malo v Kazahstan. Za stanko.